indlela esahlukumezeka ngayo sinuntobe kulowo mqasho lo sihlukunyezwa intombazana untobe ngangithi mina mengithi ngalo ababama uqhamuka ngala kofolweni ngophuma silo mina nganguphuma silwe ke nganguphuma silo nje ngangakhuzeki kodwa ngangithi mase ngikhuzo untobe thula uNkulunkulu uzokuphendulela ngawathatha lapha amazwi ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga uyakuphendulela ngawathatha lapha untobe mina ubengisaba ngalendlela yokuthi into mina bengitshela into isidlulile athi Nonjabulo ngicela ukuthi ungifonele ngithi mina okay into bengizokufonela ngithenge airtime untobe ngimfonele angichazele sonke istory mase ngambuza into yanini leyo athi into yakudala seyidlulile sengitshela ngoba ngelinye ilanga mengithula angifuni ukuthi ngithule nalento ngingazange ngize ngitshele njengosisi wami mina ngosuku lokuqala ngifikile kaNtobe angizange ngifikele nje mina emndenini mina ngafikela endaweni yokuthi bonke la egcekeni mina bayangazi ubengangibizi futhi ngoNonjabulo bengibiza ngoNonja bonke abantu bakhona bangibiza ngoNonja angiyena uNonjabulo because angiyona mina angiyena umngani mina lapha kulowa mndeni ngithathwe njengomndeni futhi nami sengikwamelela ukuthi ngumndeni wakhona ngamtshela untobe ngathi mina Ntobe ekhaya ngizalwe ngangedwa ngayintombazana phakathi kwabafana wathi untobe ngikhona mina ngusisi wakho into eyosihlukanisa nawe ngiyoba ukufa ngoba ngiyokufuna ngize ngikuthole la ukhona untobe ulimalile washayiswa imoto bengazi isizathu sokuthi ngingazi shuthi kwakuvela kuyena enhlizweni yakhe ukuthi uNonjabulo ngifuna ukuthi ngifuna azi sekudlulile ngamfuna untobe ngamfuna ku Facebook ingazi ngambhalela imessage ngathi ngelanga uthole le message cela ukuthi ubuyele kumina wabuyela futhi ngempela kumina untobe wathi sengikhona ngicishe ngafa ukuthi ayavela lo makhamera ngicela ukuthi ungiveze ngoba khona abantu abakhuluma into engayazi sengikhathele ukubaphendula and ngibaphendula one by one ngibaphendula ku TikTok ngibaphendule ku Facebook usibuka akaqalanga manje umhlukumeza untobe zange aqale manje azange azaqale manje usibuka kudala mhlukumeza untobe ngikhumbula ngelanga ngasambile siyeBish sisetoti epipeline mengabe bayakhumbula sasambe nabo sonke singahlala emqashweni owodwa because untobe waqala ukuhlala nami emqashweni ngize ngibashiya usibu wafika lapho wahudula untobe wamhudulisa kwenja bethandana umhludulisa kwenja wathi ufunani la sabafihlela bonke labo ukuthi usibu kwenzile lokho wahudula uthe untobe emethe ekhala ethi ngishiya uNonjabulo ngaphakathi wathi sibuya nginandaba lonto nalowo ngizwe komlanda nasi iska ngineska mina sasibu kudala aqala ngambuza ngelanga mina engitshele ngisendele invitation ukuthi usibuzo ufika kubo ngamfonela wangisendela ngaphuma kwaSAP ngamfonela ngathi mina Ntobe uneshoyo ukuthi uyayenza lento wathi untobe konke Nonjabulo ngikunikela uNkulunkulu mengabe bekudaliwe ukuthi lokhu wena okucabanga ukuthi kuyokwenza ngelinye ilanga kuyokwenzeka namhlanje kwenzekile kulelanga ngicela nisiyekeni sibhodle mina lo mngani lokuthiwa akasho babengane ma social media babengane ngimaziyo mina yena lo ngekho njengamanje ngoba uyena owafonela mina wathi ngicela ungicelela uNtobe angi-unblock bengibiza ngomakoti omncane kuSibu cela ungitshelela uNtobe angi-unblock ngoba kunento ebalekile mesikhuluma ngamncenge ngafuni ngamncenge ngathi uNtobe asimuzwe ukuthi uzothini ngoba sebehlukene vele wavuma uNtobe kum-unblock aweza ukuthi uthini usibusisa imessage yakhe yayithi ekhaya kunesiprofetho esithi wena ukhulelwe isiprofetho ke sagcina lapho njengoba yena eseziphika namhlanje ukuthi ubaba umntwana sesibakhe kulidelela
uNtobe ngosuka elotsholwa ngalo kubo bayazi mina mngane wafika kuphela ngimkhaphile sasihamba emotweni kwimina ubaba Sibu uNtobe uSibu zihamba zothenga imbuzi sasikhona la emzinto zathenga imbuzi ngamsiza uNtobe kuyona yonke iprocess as a friend wasithatha uSibu wasiphindisa emqashweni emlazi lesihlala khona sengisho ukuthi mina ngambuza uNtobe uready yini the day you decide ukuthi uSibu ethi ngizoletha ilobolo uyavuma yini kuba nomuntu esilisa empilweni yakho ozokugada ngisho ke toilet